Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat ting kay panang subsubaybay karagi tinaduma-duma a drama mi. Tinapalabas, saan asinardengan ni Rhodora da Mortadio kan Don Marcos, aging ga nagsublida metlaeng ijay galaad. Nagpakita nga rod ni Rhodora iti hepe ti Ilida, ket imbaga na no anya abas tinagluganan dagiti dua. Impaka mo nga rod adagos ti hepe kini Edmar ti panagpakita ni Rhodora ken kuana. Agsiddaw met ni Edmar, taapay asaan nga iso tinagpakitaan ti kaayan-ayat na. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Rhodora! Apay asaan ang nagpakita kanyak ni Rhodora? Tsaka mo, Edmar. Oh, sige, hepe. Intayo itamot lang itinaibagana. Juan, orain tayo ti panagsangpat ti boss. Ay na, Paula, nabartag ka manan. Kananya ti araramidam di ti paraangan mi. Sapay nabartag ka. Nalalaman. Ngayon, nga makita ni Edmar. Ayan na ka di, ha? Anya? Kailiw ko ni Edmar, nana. Kaya ka makita. Tani Rhodora, pinukudan na. Ha? Dinagikuanan ni Edmar. Awanan ni Rhodora. Isa siya kasapulan ni Edmar. Saan ka din, Nana, ha? Awan lang tati panagbaliw mo, Paula. Ngalah, agawid kan. Nabartag ka. Kita manday talangam. Nakashort man ka. Nakasando ka laeng. Kalpasan na, adda ka dito'y amag na magna. Awan, bibiyang ko. Basta naragsakak itar aramida. Nana, kanak man pa iti arak, ha? Ay, saan ang mabalinti kas tuwing araramidam, Paula? Inaldaw ti panagbarbartuk mo. Abay nga itulog dagiti naganak mo akastaka. I see you, love song. Umay kan, Paula. Itulod ka ni Jibalayo. Maditi kas tuwing araramidam. Isagmak mo ti karadkad mo. The rain. Nakadanon tayo na po dito terminal. Bas, Mga bata yun. nakababatan iti boss. Nagyarod, Mortadio. Sige, musasan dagitan. Yes, sir. Kamang ti pulis. Sumurot kayo jay presinto. Di ko nam siguro kat agnanayo na makapaglimang kanya, Don Marcos. Traidor ka gayam, Edmar. Diyakin pagarup a pulis ka. Awan mo't gayam sirib mo, Don Marcos. Tadi mo na amwanday taabanag. Agikaro ka. Sikat ti agikaro. Adon ti basol mo, Don Marcos. Edmar, na may kanang iti kong daway amang pataykan ka. Patayan ka. Saan ka na sumano? Sige. Ikulong yun dagita. Juan, sir. Mapan ka ni Tisaldam. Ibatandak! Ibatandak! Nagpatinggan tinararagsak nga aldaw mo, Don Marcos. Ayun. Bas, nakabalotan. Uray ni Boss Charlie at dagayam dito'y pagbaludan. Sa balilasel dati ayanda. Ayop na, Edmar. Nakabalot tayo amin. Awan tinakalibas. Gapo amin daytoy kin Edmar. Boss, tipan nakatiluda Pangulo Braulio. At dangataan mo ni Edmar itidayay. Day tatiatap ko. Mabalin nga isumedlang tinangtiktik nga da plantasyon ti marihuana ni Braulio. Isulakit di, boss. Salamat na pasamak ti kasday. Idi napandakin ni Bugoy iti plantasyon ni Pangulo Braulio.
Ti sarpang Edmar. Dan tumit lang aldaw na. Nagsipngat dito yan ko. Nakabartulinak. Dagiti awanan bay na pulis. Talaga pagkay sanda kamin. Sakit nagado ti lamok dito eh. Charlie, Ah, nasipngat dito ay saan ka di? Ngam di kagdanag, katkadwaan ka. anya pa'y lang ti kayat mo. Nagbaligi kan. Adaywan na kon! Kurang pa'y dayta. Kurang pa'y dayta bayat di kinadakas mo kanya. Rumbang at ibyak mo, ti ibayad mo. Adaywan na kon! Adaywan na kon! Kumusta kayo, Auntie Lumen? Nasaya at matbarok. Sika, kumusta kan? Nasaya at lata, Auntie. Barok, kamaudyanan na. Awanan ti pagdandanagak maipapankan ka. Auntie, Kat, kasanon. Anya ti sumaruno a planom. ituloy ko ti trabaho. Kas may sa apulis, Auntie. Kat nasaya at no kasta. Kat na kayo. Kumusta kayo dito, Porok? Kumusta ti istorya? Adamat rumaraganan siya. Uray kaskasano, Barok. Ngam nakalista ti amin a rumaraganan siya. May mayatan ti kasta. Ngam ti adda maibaga dagiti kapurokan kanya. Aramidan nyo ti may parbang, Auntie. Kati eskwelaan, agdamot umay ababalasang a volunteer worker. Nga gisuro kadagiti upubing. Asaan a makapan ijay ili nga agadal. Nasaya at no kastanti. Sa bagay, inton pa nagsasarek. May lukaten ti pagadalan. Gaputadan umay ama maestra dito'y Porok. Ay, nasaya at launay dayta, Barok. Rhodora. Adda ak ita dito'y ayan ti tanem mo. Kailiw ka na makita. Agpakita ka kumakanyak, Rhodora. Pangaasim. Jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti ayan ayata. Jak maklon ti amin, Rhodora. No amom la ko ma. No kasano ti panagsagaba ti rik na kita. Isu apang nga asim. Agpakita ka kumakanyak, Rhodora. Ni Edmar, nakatakder iti tanam ni Rhodora. Amoklatan adito iti pagturungan na. Mapanak iti ayan na. Nakadumuglatan ni Edmar. Edmar, amoklatan adito iti pagturungam iti rimor ka iti balaya. Nagpakita ka di ka ni Rhodora. Ije police station, Auntie. Nagpakita kini Hepe. Imbaga na no sa dino ti pangkamagan mi kada Don Marcos. Katpud no. Napan kami timbaga na diso. Kat nakamag mi ida. Barok, Ngam, apay asan na nagpakita kanyak ni Rhodora? Nagpakita kini Hepe. Ngam sana nagpakita kanyak. anya. Kaya't ko ang makita ni Rhodora, Auntie. Alin, Auntie? Aday ta. Naibilag ko, dagiti ginalip-galip ko akamote. Inak agisa angen. Hindi. At day jay. Agsangsangit. Rhodora.
Apay nga agsangsangit ka dita sirok day tadakkel akayo. Aguray ka Tao masidegak dita ayan mo, balasang ko. Rhodora. Apay nga agsangsangit ka. Sige. Kasarita na. Ibagam, tikayat mo nga ibaga, balasang ko. Ay. Kasi kamot, balasang ko. Nana Dora, pasensya kayo. Tawan nga miti sa bali akamangag. Awan ti pangyap ka sa kitiri ka na. Imbagak mo't ka ibin. Ano ka sa pulam di makasarsarita? Ada kamila dito'y kandi tatam asabas. Nagyamanak na. Kaya't ko ti agipalas. Kaya't ko ba't apatayan ti tao anang patay kanya. Nga po kay ko na. Nagpali na kakastoy. Diyak maaklo na kastoy at kita, nana. Rhodora. Kaya't ko apatayan. Ti tao anang patay kanya. Naamwak ti amin kani sabas. Ani Charlo. Kat adda itan iti pagpaludan. Ikarkarunan ti basol na ka. Ngamsaan nga umdas day ta kanyak, nana. Di kayat ko. Gipusak matipir na. No kasta ti aramidem. Anya tinamnamaem ama pasamak ka. Rhodora. Nana. Namnamaem nga ta. Ama pankanto iti paraiso ti Diyos. Balasan ko. Natiliwan tinangidadanes. Kandang patay ka. Kat nalabit nga aginggat panungpalan ti biyag na nga ikaro na ti basol na. Nana. Umdas kumanday na para ka, balasang ko. Pagtal na umon ti kararwang. Mapankan iti rumbang apapanam. Ambuklatan ti may sapay agapuna. Adi mo kayat ti pumanaw. Gapo kan ni Edmar. Saan ka de? Nana. Lagi pam tinaibalakad ko kan ka iti kalabas, Rhodora. Lagi pam amin. Kat sapay ko ma, tamalaw-lawagan kan. Amma umlumay. Adaag din dinamag dito ipuro. Nga niya. Ada ka nung babae, ngagsangsangit iti dalan. Nang runa no iti rabi ay. Anya. Kasta ti damag kaw. Amangan ka no ni Rhodora day chay. Sino tinakaibaga iti dayta? Ni ka rin tinangibaga kanya. Iso ka numag ti damag na. Ayan na adalan ti pakangkang nga ganda. Iti dalan nga agturong ijay bantay. May mayatan ti kastoy. Agbarte kak akanayon. Tapno makaturog aklat. Iti kasta. Manipatak ti parikot ko. Anya ti... Rhodora!
Paula, kumusta kan? Kaya, Aday wanak jablo! daak iti sangom, Paula. Awanan ni Rhodora. Awanan. Bimanawan. Gapot na binarsak ko iti baso. Rhodora, saan ka kabutang? Padasampay tag pakita kanya. Tabarsakan kan itibote. Buisit ka itibiyag ko, Rhodora. Buisit ka. Kaya't kuha ka sa rito ni Charlie. Nakabartulina ni Charlie. Anya? Itiyan niya aga po, Ana Bartolina. Binugbog na ti kaseldaan. Sige, dita kayon. Tadapay asikaswek. Oh. Paruwaran na kami dito eh. Hoy, siga pulis! Paruwaran na kami dito eh! Boss, na Bartolina ni Boss Charlie. Kasi mait. Nalabas dan mortayo. Tinasayahan. Mang panunod tayo ti pamuspusan. Tapno makalibas tayo dito eh. Boss, Wan, aglibas tayo. Kat balsan tayo dagita pulis. Nang runa dahi jay nga etmar. Agin lalaing. Nakarit. Naputa data dito pagbalutan. Urayan na ang makarwarta. boss, aglibas tayo kadi. Wan more tayo. Aglibas tayo. Kat balsan tayo dagita pulis. Makalibas nga tada Don Marcos ken dagiti kakadwa na ibalod. Gagayem. Di uliwana dinggan ti siyamlangan na paset ti nobela tayo paulwan. Rhodora. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Rhodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma a dramami. God bless.